Turabaramukije abateze amatwi ibiganiro bya Channel James Sport Focus TV, James Sport Update Show. Twaje kubagezaho ibiramutse bivugwa cyane mu isi ya siporo, ibigezweho cyane. Igikombe cy'isi kigeze aho umwana arira nyina ntiyumve, nyuma y'uko ikipe ya Canada yaje kuba ivamo cyane irushwa n'igihugu cya Maroc. Yaje kurangira Mexique nayo yakiriye igikombe cy'isi nayo itashye cyane. Yaje kurangira Mexique nayo ivuyemo cyane, nyuma y'uko nayo yaje kuba itsindwa umukino wabaye saa munani, itsindwa ibitego 3-2 n'Abongereza cyane. Bibutse bakunzi bacu bakomeza kuba baduteze yombi cyane, uruhare rwabo rwo gukomeza kutwereka ko turi kumwe cyane. Mbaye mbashimiye kabisa, muzajye mukomeza gukurikiranira ibyiza James Sport Focus TV iba yabateguriye cyane. Ngira ngo rero iyi gikombe cy'isi kigeze aho rukomeye cyane. Ni umukino wabaye mu mugoroba cyane w'urukerera, aho bucya ari kuwa mbere cyane, aho ikipe ya Mexique yakinaga n'Abongereza. Ikipe ya Mexique yaje kurangira ikipe y'Ubwongereza itsinze Mexique ibitego 3-2. Match itari yoroshye cyane, match yari potential cyane. Ikipe y'Ubwongereza uyu mukino yaje kubonamo ikarita y'umutuku cyane, ariko nyuma y'uko yabonye ikarita y'umutuku yaje gukomeza umukino irawusunika. Mexique iza kwishyura ibitego 2, match iza kurangira n'ubundi Mexique yatatse Ubwongereza. Nyuma y'uko bari bongesheho iminota 11, Mexique irahaga nyuma y'uko Ubwongereza bwari bwabonye ikarita itukura bwasubiye inyuma, ariko baza gukiriyaringa iminota. Match iza kurangira ari ibitego 3-2. Umutoza Thomas Tuchel aza kwiruhutsa kubera ko yarabonye intsinzi ikomeye, intsinzi barwaniye kugira ngo match baze kuba bayirangiza bitwaye neza, aho bategereje ikipe izava hagati y'iziraba uyu munsi ari we match ikomeye ya Espagne na Portugal. Ni match twiteze uko izaba imeze cyane, match izaba ikomeye. Ariko mbibutse yuko Ubwongereza kubera ko bwatsinze ino match buzahita bukina n'ikipe ya Norway nayo yaje kuba yitwara neza, iza gutsinda ikipe ya Brazil. Ikipe ya Brazil yaje kuba idutungura cyane, iradutungura, iza gutsindwa n'ikipe ya Brazil. Norway iza kuyikubita ibitego 2-1 rwose, irushwa cyane. Ikipe ya Norway twari twiteze ko ari ikipe y'insina ngufi, ariko imbere ya Norvège ya Martin Odegaard na Erling Braut Haaland baje kuba bafasha ikipe ya Norway kwitwara neza, baza gutsinda ibitego 2-1 birangira ikipe ya Norvège ikomeje aho izahura n'ikipe y'Ubwongereza. Amakuru yacu agezweho rero, uyu munsi haraza kuba hakinwa imikino itandukanye cyane. Ngira ngo uyu munsi 5:30 haraza kuba umukino ukomeye, aho igihugu cya Espagne kiri buze kwakira igihugu cya Portugal. Ni match iraza kuba ikomeye cyane, match y'akasamutwe, aho dutegereje ikipe ishobora kwitwara neza cyane. Iyi match Cristiano Ronaldo nk'ibigaragara cyane ameze neza, n'umukinnyi bita Bruno Fernandes nawe ameze neza cyane. Iyi match iraza kuba ikomeye cyane, aho Espagne nayo ifite umukinnyi rutahizamu ukomeye Lamine Yamal. Iyi match iraza kuba ari umuriro cyane mu bakunzi ba betinga. Iyi match umuntu yayigura yes, kuko yes irashoboka cyane. Ni ikipe zikomeye cyane zatakana cyane. Ngira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziraza gukina n'Ababiligi.
n'undi mukino uri bube saa munani, match nanone iraza kuba ikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakina n'Ububiligi, match iraza kuba ikomeye cyane. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakomeza muri kimwe cya kane? Bibutse iziri gutsinda nka Maroc kubera ko yatsinze, izahura n'igihugu cy'Ubufaransa muri kimwe cya kane. Kimwe cy'umunani kiri kugenda kirangira cyane, aho turi kwerekeza muri kimwe cya kane. Kimwe cya kane kizakomeza ku munsi wo kuwa kane. Abakunzi b'amakuru agezweho ya siporo rero, reka mbashimire kudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Rero uwo mwari muri kumva cyane ni James. Reka tuzagaruke ku munsi w'ejo tubagezaho ibyaramutse bivugwa cyane. Ndabashimiye. Ciao ciao.